Katukad ti Basol. Tinapalabas. Naamuan ni Margarita apimusayan ni Francis. Iso ang nagliday, ket kinid daw na kani Astor ang mapanday di farmhouse. Pinatganday ta ni Astor. Ket itikadaday jay. Nagsangsangit ni Margarita. Ken kinid daw ni Astor nga itulok kumadag iti tattao nga agsarita iti apagbiit. Intulok nga rod dayta ni Lakay Julio. Nasarita na kadagiti tattao, asigod agayam na ni Francis. Ket impakita na kadakwada ti panagsangit na. Ijay mansyon, nangeg ni Dagimay tinakunan ni Dinggas, apinatay na niyang kwan. Nagsangsangit na ito'y, ket ginura na ni Dinggas. Nangegmet ni Dinggas ti panagsarita da kalalili ken Dagimay, apimusayan ni Francis. Itagagayam, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad! Ti Basol! Adda kiti asidagyo itay kini Dagimay di taparaangan. Nangag ko tinagsaritaan nyo. Ngamjak imasidag, gapo takaguranak ni Dagimay. Dinggas. Anya jim bagam kini Dagimay kalalili. Natay ni Francis? Ti kalaban ni amo iti kinamayor? Wan dinggas. Pudno timbagag. Aniya? Kasta tinadamag ko. Apay kano? Iti anya gapo anatay ni Francis. Diyak mo dinggas. Oray siya. Kasta mati sa lutsud ko. Aniya? Sayang dinggas. Sayang at talaga. Ngamin awanan ni Francis. Nga iso kumatiagbalin ang mayor dito'y ili tayo. Tangiwat mo. Wala. Ingkan maturog. Tay nakasarita ni Dagimay. Sige dinggas. At dapay lang iji paraangan. Saan ka no pa'y ang makaturog? Iso ang pinanawak dyan. Adda ka lang dito paraangan, Dagimay. Sanak man nga kasarsarita takagurgura ka. Kriminal ka matgayam. Kapadpadamon ni among. Tangiwat mo. Di mo dakdakamatan ni amo. Ala. Inta maturugan. Diya kaya. Dagimay. Kanayon kamat nga bagbagaan. Kanayon ka nga palagipan. Nga saan ka nga ag-aramid iti dakas. Nga mabayangay nga di ka nagtungpal. Abay, kaya't mo matiagbalin nga perme nga dakas nga tao. Dagimay. Manmadikan. Kriminal ka nga minan. Manmadikan digas. Nagpidutak gayam nga nakikalay sa kan ka. Sa anak ko man nga nakikalkalay sa kanyam. Diya kaya tinaramid mo. Dakas dahi ta. Ish. Dagimay. Saan apudno anatay ni Angkwan? Wan. Saan ko apinatay? Ta sa anak matakas kang kuana iti panunot. Dinggas. Ala, umaikan, umunagtan Dagimay. Sana ditiruar ti pangisalaysaya kang ka. Mapantan, ijay selekta. Sapay kumatawan ti pangibagbaga ama sa bali, nga oray pay ni kalalili. Wan, dinggas. Diyak kumay baga da ito'y kan ka. Ngamdiyak kaya't ngagnanayon agurguraan nak. Ay, dinggas. Basta laglagi pam, Dagimay. Uray da ka sa katao. Ngamdiyak may tured, ti pumatay. Ay, salamat. Sorry, dinggas
Dinanog-danog ka pa yan, idi malam. Kunak ngamin ngay, no agpay so nga penata. Di mon baliksan. Sorry nga rod, awan. Wan, maawatan ka. Kat apa yang ngamin nga intulok mo mat ngay nga dinanog-danog ka. Tinongtong pakapay. Awan parikot iti dayta. Nasaktan ka. Ay, nasaktan ka siguro niya. Sorry nga talaga, un. Wan ko nakmat. Ala, maturog tan. Nang runa kat nabambanog ka pa iti panaglutluto tayo itay malam. Sige nga ro, Dinggas. Maturog ta nga ro din. Dinggas, sa anak nga makaturog. Pampanunutak nga ni Francis. Natay ka no, kuna ni kenne. Kasta nga rod, ti kunana itay kanya. Dinggas, asino nga ta tinang patay? Diyak masungbatan dayta. Nengata ang kuwan. Diyak masungbatan dayta. Tawan timbagbagan ni angkuan kanyak. Iso ti atap mo. Saan ka di? Amok, Dinggas. Kapanunutan ni amo di hatoy. Un. Awan sa bali nga akin aramid. No saan nga iso? Anya? Nagimay, di kag sasawi ti kasta. Amangan no na makangagkan ka. Dinggas. Isuman wano saan. Di ka lata nagtagtagari. Amangan no may raman ka. Dinggas. Kasla kayat ko nga umadayo ta. Dumakda ka sa matan ni amo. Anya? Pumanautan. Tumaray tayon kadya kenne. Ish, amangan nga no, si kati isublat ni amo nga pagbalinan nga tirador. Anya? No kasta, di pa kat agbalin kan nga nakadyak-dyakas onay, Dinggas. Di ka nagpanunot iti sa bali. Maturog takit din, dagimay. Kasano da ito yan, kapsat amansyo? Saan mo din anang-nangan nilikaya? Agtultuloy lata, ti panagarupos ti Luana. Wen nga raw, kapsat pipay. Paino mag-itay itig atas, tapno mapudutan kumamat ti rusok na, ngamdi na kaya, agwing-wing-iwing latan. Kapsat pipay. Nakasaksakit launay ngamin, ti kastoya na pasama, kapsat amansyo. Wen nga raw, kaasim mo di anak ko. Ligaya, anak. Aggatas ka pa'y. Adto yo. Saanan, tatang? Uray daytoy laeng, di paunag mo, anak ko. Uray gatas laeng. Tatang, Patim kerem ko mati pakinagem mo, anak ko. Anak, kasano kamin kadagiti anak ko. Itatawanan ni Francis, ligaya. kasano kami tayo.
Da kami kadala ng papipay, anak ko. Saan da ka abay-bayan? Agtitinulong tayo para kadagiti anak mo, anak ko. Naimbag ngagsapa mamo, adto yan ti Tiyaam. Agyaman anak, dinggas. Kasano amo? Sa dino ti pagturungan tayo itang kampanya. Iti kaadaywan apaset ti ili tayo. Sige amo. Ibagam kadadagima itaglutod dalat ta para inton rabi, wen? Taadulat ta dagiti mangan akakadwa tayo nga agkampanya. Wan amo. O sige. Ingka kita no nakasaganan ti lamisan, tamangan tayon. Tapno masapa tayo arumwar. Matungpal amo. Nakapala sa kon, Astor asawag. Kasano? Intayon? Amangan no agur-urayan dagiti kakadwa tayo iti disso apag sasabatan tayo. O sige. Mabit lang tayo nakagpiles. O sige, umuna akon iti kotse. Wen, Astor, asawag. Napintasak ka di matlaang iti daytoy asuot ko. wen, Margarita asawa. Siyempre, napintas ka lata. Urayan niya ti isusuot mo. Sige nga, Rod. Ingkag pelas. Taurayan ka iti kotse. Tingkas, rumwar kami kini. Yang kami iya farm. Anya? Ibaga kini nga agrason kani amo. Tapno saan nga apan agkampanya. Ibaga na nga nasakit ti ulo na. Dagimay. Ento nakarwar kayon. Sumaruno kami matan nga rumwar. Ngam dagimay. Di ka agdanag, dinggas. Ag-an-anad kami. Sige. Ngam di kayak baybayag ijay. Dinggas. Intun bigat na ko man asumurot ak ngagkampanya. Ngamin, madidirik na. Nagsakit ti ulo. Kas na maulaw akay. Taapaya kasta tirik nam. Diyak amo. Nagrugi da ito idirabi kan mapanak ko maijay sentro. Tagpakita ak iti doktor. Sige. Agyaman ak amo. Agap apuran ni Margarita. O sige, kalalili. Kaya't ipasiguradom ang makasurot ka inton bigat, wen? Wen amo. Sumuro ta kada kayo kandi kalalili, dagimay. Ha? Umayakamat na naagno? Sigurado kayo, nana? Kaya't ko ang makita, tiro pa ti pimusay. Sige nga road na naagno. No nakasaga na kayon, intayon. Wan, intayon. Tapno makasubli tayo adagos. Marurudak amang kitkita iti panagsari tayo kandikin-dikin ni. Akas laubing nga aglampay kan ka. Nasakit ka no ti ulo na. Nakaararte. Hangam, amangan nukon ko na nalaang mat. Tasadot nga agkampanya. Kabisado ti ugali dagiti tao. Margarita asawa. Sige, makaamo ka. Sa nabale, tas umurot inton bigat. No siyakla amay sa. Diyak kayat nga adda taom nga agtugtugaw lang. Sayang lang ti sweldo na nga it-ited mo. Awan parikot iti dayta. Tinasken ket napudno da kanya. Ano saan? Amudan noon niya ti pagpanaganda. No kasta, kabsat amadsyo. Manugang mo ni Francis. Ti kalaban ni Astor iti kinamayor. Wen, mate. Anya. Engam,
Apay, anya ti impatay na. Adda nang said kinkwana iti dalan na. Ket pinatay da. Anya. Nagranggasan no asino man dagita at tao. Wen nga raw. Anya ti basol ti manugang mo. Takasta ti inaramid da kankwana. Nasingpait at tao ni Frances. Kabsat. Ipanpanakil ko ang manugang. Tanagsaya at kanyak akatugangan na. Ken managtulong at tao. Nagsaya at ti plano na. No iso ko man ti mga abak amayaw. Kasano pa'y ang mapasamak dayta. Kastoy mo't tinagbanagan na. No kasta nga rod. Nalabit aga po iti dakas nga apal. Iso a pinatay da. Kaya no asino man dayta. Tumteng tumit laeng ti aldaw nga agsumbat. Uwan kabsat amansyo. Sapay la kuma. Ta saan apaturugan ti konsensyana. Agpakada kami niya, ligaya. Makipagladingit kami manan Ay, agsangsang itirek nami iti napasamak ni Francis. Agi amanak kada kayo. Kat oray no awanan ni Francis, ituloy ko lata ti ag-aramid iti kopya ti surat na. Ituloy ko ti ag-iwaras. Agi amanak man. Sige in kami yung ligaya. Kaya't meti makibantay, aging gainton rabi Ngam, saan nga mabalin ta? Da kami nga menti tagaluto ije mansyon ni amo. Sige. Maawatak. Sige nga rudaan niya. Pati bakaramte pakinakam mo niya. Makipagladingit kami manin ligaya. Anya ti katawaam. Astor, asawak. Di mo matan pagandaran ti kotse. Taintan. Imo nang dadinggas. Agkikita tayo ijay sentro. Naragsakak laeng, Margarita, asawa. Anya? Imbagak mo't ngaminkan ka. Awan, ti asino man amabalin amang kalaban kanyak dito'y ili tayo. Awan, ti makaiturad. Kat ni Francis, saan ka di anaturad? Day talaang, taadda ng patay kan kuwana. Ni Francis? Apay ang nagkatawa ka. Kasjay ti mapasamak. Iti asino man amang kalaban kanyak. Anya? Anya ti kayat mo asawen? Astor, asawak. Ti asino man amang kalaban kanyak. Matay. Astor, kayat mo asawen? Impapatay mo ni Francis? When? Anya? No kasta. Ado ti atraso kanyak ni Francis. Iso arumbeng laeng akas jay ti mapasamak kan kuana. Ket uray sika. Iti kanito akalabanan na. Jak bumdeng amang patay kan ka. Anya? Iso ano kayat mo anasaya at kalata, Margarita, asawak. Aguli makalang.
kat sumurot ka iti pagayatak. Simple lang matikayat ko. Di nakalkalabanen. Tano aramidon dayta. Malipatak nga asawa ka. Anya? Anya ti aramiden ni Margarita. Taimpudno ni Astor nga isuti nang ipapatay ka ni Francis. Gagayem, di uliwayan na denggan, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.